Anya laki din! Anya ka magtanpidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita, Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan magtantirabi asaan ka mabartak nga agawid. Makauma-daytan nga ugalim, nga aramid mo. Tamakauma kaya ma. Katuan! Anyat man nagkuram iti daytan nga aramid mo. Saan ang makauma? Dulamin mala. Anya? No, makanide ugali. Kanide pa nagbarbarte ko ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwaya, tarwa ka na, rumaram. Saan pa? Kasta, ibagam kanya? Naganuan, ako na marudan na umakan, diyan niya bilangan. Agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta akmating ka, na umakmatan. Anya? Total, saan tamat nagkalay sa. Iso nga anytime makakayat mo, di pumanaw ka. Nilagi, di mo, tira. Yeah. Ha? Nagloko mo tanda jay apilong no kasta timbaganakan ka. Wala na. Tunggal mabartak. Isuwa ka na yung tibaga na kanya. No kayat ko kano ti pumanaw, saan ko kanon nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kano nagkalaysa, kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pala tinibab, tisubsob na. Tawanan ba na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na, asan onay kuma iti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw? Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan unay iti arak. Ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kayat yag balbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang nga dagos, no isulaan ti paka-stress am. Anya laki de. Oh, sabihin Marieta. Yan rin mo kapailaan. Papanam. Amomlatan ako mare. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganop iti mamartak mare. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartek aya. Ay, anya nga rod ko mare. Amangan nga minuga pulang iti bartak na. Kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Isuan na sa isaya at numapan kulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananaginuman. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat kumare. Alam nga rod, inkan. Sigurado nga ijibalay dati na ginuman ka. Imay ngamin gimatang nilando iti arak iti aldaw. Ay sus, pakipidong. Agatan di mangsukon mo. Mga asin man dito. Gusto ko man tayo kaarak. Agawid kan. May katapon pasar dengan nang uminomedara. Akabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang ay babain kadagiti kasangsang umin inumunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw dito nga ramilam. Kaslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag kakide. Malaki din pare. Sana balik na nakainom tayo mo din. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun naka-schedule kayo nga minita. Anya lagi din. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramit mo. Bagkili. Kas iti kanayon mo nga ibaga. Sana bali ta saan tamot ang nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Isu na say saya at laangan no pumanawak.
Mang sapul kalangan iti sabali akadanam. Tay makaanos kang kaaging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapat tingga ti kinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging gang agbalbaliw ka. Ngam kaslawan mo ti mauray ko. Iso pumanawak langan. Makaamo ka mo iti biyag mo. Ay, manawan na kan ni Marieta. Kapoy tinalagay sa kinabartot mo si Kapido. Wala naman. Abay, ito pa nagkulayo ya. Masaya mo nagtitang paano ni Marieta. Saan na? Saan ko nakinuhay? Anya? Noon ni Marieta sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadandanamaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos miyo, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manayin. Ay, inaya. Hindi na igit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mon si Kapidong. Malaksid iti arak, na isam ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit dain. Anya mutin. Katwan mat, na isam ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko mo lang. Iso mas dawak man ka iti babae nga gustukan ka. No, anya lang nga tamat ati makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay, nana. Amo ka di. Nakita ti ka barbaro ka din na ni Pitong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ng ni Marieta. Isungarot ti katawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Iso ti kinalukmag ti babaya ka din tinana ita. anya! Wala na. Ay na, kaslabalyena si kanya. Siguro adda 120 a kilo na day di a babae. Ah! Naglukmag nga yan. Naglukmag ko naktumat. Ay, oo, na yan apidaw. Ada instant a pagbangkaan na no kilat nga agbagyo ken aglayos. Ay, lagi iti. Anya mo. Sika talaga. Ay naku. Pudno ti bagbagak nana. Iti intero abiyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi kalukmag a babae. Kasalain nam a layers ti bells na. Anya laki din. Oh, nyay pare. Makaumay ka rin din malay. Medyo pa na. Ay, nalipatan mo yan. Makasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpaiso niya. Kaya nagparte nila kayo na itikalding. Diyan laki di tulok sa anak ang makapan. Imported na kiti arak ni pare Birtaw, paray. Ay, gat mapanta pa. Naimbag lagi din baga. Nalipatang magtan niya. Ngam ang mga nusaan nakapalubusan ni Bagamaw, paray. Ay, ayaw lang, pare. Ay, ayaw kita kastaw na. Tapno awan makungkunanan niya. Ay, wala paray. Barang san na mga aramiden king katikas itar aramiden idi ni Marieta. Ama pan nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakastaw ti ugali ni Pering? Nasing pa ni Pering. My loves, kunak tungod pare. Nasayano ka sa paray. Maibagay nga raw, iti kinalukmag na, iti kinasingpe na. Nya lagi na yun. Sa di naman ti papanamon si Campido. Ay ko nagpakadak mo. Mabalak ko, nakijaming ka lagi ko kung pare. Anya, Saan na bale? Ito saan ako nagbartek? siguradom lang ang nasaya at kang agawid, ha? Oo, kati. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sa akong pare. Gamlo kayat mo ti umay ka pa rin. Ay, saan? Sa anak nga umay. Basta ti bagbagaken ka, agawid ka nasayaat. Amumatan, jak kaya ti artak alalaki. One pereng, matungpal my loves. Anya laki ti mo.
nabartekan pare. Ape, saan nakaungkan bangka akadindin nam, ha? Sige ka di man, pare. Bang ka ngay bagbagamat. Kawamad bahay. At dapungan mo, nadapi kama mo. Mas dawa mangking ka, kasano tikin nakutong ni Marieta. Kahit ito matikin na lukmag ni Pereng, akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Sana mga guyaw pare. Ibagbagag lang dipod no. Kan panag ko na, nauyong ni Pereng pare. Ay sos, awan mo pare. Oo. Auray ka sa no, tikinauyong na. Saan nga baling ka ng kulagtuwat? Oho, kung kunam lang dita pare, ngamay. Ibagbag lang tipod no, pare. Pudno na yung ni Pereng. Saan nga baling ka niya? Kulakto man. Yeah. Sikat ka din na ni Pidong, san ka di? Ha? Aywan, siyak marod. Mabalin ka ditang saludsod. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanidjay. Wan man nga ron. Ape nga men. Ada ka di dyan ni Pidong? Adapay layjay. Saan kat anagawid idirabi? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man yan, nabarbartik tayo dyan lalaki. Wan nga ron. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga ron, takadwa anak man. Ne. Ada sumunga na naglok magababae. Kani, kadwa na mo ni baka. Ay sos, awan mo pare. Umay nakasuko na na. Awanan kay di bain alalaki? Ay sos. Pereng. Oh, abay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kayo. Ay na, no saan mo amalo ko yung agawid? Bagkate mon Pereng. Ayun. Di mo kaya't talaga ti agawit, Pido. Sige ka di mo na. Agawid ka rin ito madamdaman niya. Inton madamdam ako ng pailang. Bagkatin ka man lang nakastay. Bilag ka ang matan bagad. Agawit tan. Away! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta nga min hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Inya laki din. Pereng, pang-asin ma. Saan mo mga ulitin tinaramid mo? Ha? Anya ko matimadi iti inaramid ko. Anya? Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkatan iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya? Uli ka matin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapu iti kasta nga aramid mo. Ha? Maminsan pa'y talaga, Pidong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaang. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak kulak tumag. Anya? Itama pa ya makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamit. Siguro, nagnakam kan, manipod na pan nakabinagka ni Pereng, ijayan tinaginuman yaw. Anya? Ay na, makakatawak, manitinayta na damag ko. Agam sa bagay, itikas dya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta ngamin idi nakutaw, iso asaan na maaramid, itikas iti maararamid ni Pereng ita. Anya?
Nakatumpong ka lang aron itinalukmag ababay. Akabailan na amang bagkatken ka. Isu siguro ti pagnak, ma'am, salbag ka. Apay, talagasan mo na kaya tuminom, paray. Ay, diyan kaya atin, pare. Apay, talaga ang mabutanggan kini Pireng. Nagbutanggan iti kinalukmag na. Anya, Agasang mga mindaya kinalukmag na, pare. Sang kabagkat na kamit tayo. di tangarod ti pagbutbut nga, pare. Tapay ngay. Binagan na ngamin. Paminsan pa'y kano ang mabana uminom. Asa anak nga gawid iti hustong oras. Umay nakano bagkatan sa anak isaltag. Ay, sos. Una yung ngay. Nagranggas mo tindaya baka mo. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na, oh. Unarod, pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklaka ang kid din. Di may saltag ka din na oras. Ay sus, anyalakit din. Awan mo, pare. Mabutang ka maghayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit aramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan, nakatumpong ka iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Nilaki ding nga. Oh, nakaskas na man. Kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka itimbagakan ka. Saan, mate? Bakit? Anya kita agbutang ibagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Nyalaki din. Oho, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti ko namkit de, mabuteng kalaang ama isaltak. Iso asinardengam ti kinamamartek mo. Adda magayam kabuteng mo, salbag ka. Anya? Yawan mon pidong, day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam, isaltak ka talaga, numapan ka manen uminom. Uwan, bakit? Alawin. Saan? Saan na talaga? Iti kaano man. Saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw ako. Bakit? Nagalaam iti lechon manok, ili na anak ko. Pangala ako mga itatang, ginatang ko Nagalaam iti kwartam. Nagsweldo ak iti Facebook tatang. Aya, Oh, kita ano mano. diyak mo't mabasa no anya da kita. Dayta ti sweldo tatang. Dollars dayta. No i-convert mo iti kwarta tayo, ay kadakal matan na dayta. Ada kayang kasta. Adda. Sige, agtugaw ka kay tamangan tayon. Agarami dakmanen iti content ko, kalpasan ti panangan tayo. Hello guys! Adda tayo manen dito'y garden ni. Anyet, kunam Elena. Ni, adda kayo matgayam di tanana Lilia. Garden may kunam mo dita. Nagkamali akla ang ijay nana. Day, anandom tayo video maya. Content lang dito'y nana. Anya, Anya nga tano pati da kayo kat i-video nana. sa mo i-post iti Facebook, kasta. Wan, isumat ti uso ita. Anya lakit din ayan. Ay, isa adan, di nakibid-video. Diyak kaya tamay pupost ti rupak dita Facebook. Killjoy kayo matlaunay nana. Ibidyo, ti garden may no kaya mo. Ng pag-aasim ata di mo pakialala ti rupak. Nakababain mo no makita dagiti kalugaran tayaw. Okay nana, wish granted. O sige, aglisi kayo pa'y nga rod dita, taag video akpay. Naa? Bakit? Napanan ni Nana. Aday dya garden. Naa. Anya ka no taramido na ija. Diyak mo di namat iba ganoan niya. Muna ka din adda bagya. Ni, ada ayala kay? Adda ka na. Iso masapol nga agsagana tayo. Tama nga no napigsat ti sumangpot a bagyaw. Sumurot ak nga rod ka ni nanang. Ibagak nga agawi dan.
Amangan numabayagan kit di ijay kat agtudoy tinapigsa. Amangan no niya pa'y timapasamak kan kwa na. Wan, nasaysayat pa. Agsubliak mo't lang di barangay hall na madamdama. Tagpamiting ka ni Kapitan. Apay nga itaka lang ang nagawid. Elena, nagkapang. Anya lakit din lakay. Kasla di ka na irwang mo. Na Naggapo ak ijay garden dana na biring. Nagarami dakla ang iti content. content. Pang-reels ko Anya? Ay naawanan ti ado pa asao. Amok matla ang adi mo amo ti may papan kadagita abanag. Na yan dayta. Naadik ka mitay. Kita ma, ang mga nuinton madamdama kit kumkompormi mo tinti pupus mo dita. Wen ka di, danag mun aya. Huwag gayam, isang mo ti aglaba, tanay. Adda ka numot ti bagyo na. Na yan. Pati pa naglaba na, i-video na. Pang-reels na kanong araw, tatang. Tiltila mo't mapampanunot ng aramidan. Bayan tayong tatang. Agsusweldo ngamin iti pisbok, iso kasta. Aramidan na amin para iti kwarta. Naitang araw, tatang. Ang baybayan tayo pailaan. Tinapatag, kit awan pa'y impos na akong kumporme. Sa pela kumaa, tasan ang mapasamak ti kasta. Nakababain no bilang man. Matutudo matan. Saanan ang makarawar da tao? Anyaman nga tanay at mai-content. Bakay, adapay na bate ang kape. Adda pa mga lakay titasam dit na. Di nakdisturbon tadda pang panunuta. Ni tatang ngay bakay, di pa'y simang pa'y. Aywan! Amo ko no anya ti i-reels ko itang aldaw. Anya laki din bakit? Sa bali mo ti bagbagam nita. Sa bali ti sungsung ba mo? Ni tatang ko nakapay saan pa'y asimang pa'y. Ay unay kan. Adda ka din ni tatang amakit-kitam. Sikam. Awan nga rod, iso nga rod asal salud-sudin ka. No awan ni tatang amakitam dito'y balay. Kaya't naasawan saan pa'y asimangpet. Anya lakit din na yan. Awan mo ti ko na mamapan mo sa batay. Amo mamatutudaw. Dahil ta cellphone mo pa lang, mati dumdumugam dita. Agpampanunod nga rod iti pagkwartaan. Sa may sa, di ka agkasta-kasta tamairan ranod ka mat iti susweldo iti Facebook. Awatan man ito'y ginatang ko akarnere kay anak ko. Ni, nabasbasa kayo, tatang. Napigsabot nga bintitudo na. At dati payong, ngam di mo't mapayungan na tatudo. Ngapay nga minasaan anili na timbaw nyo aging matang, tatang. Busy mo't nga rin ngagsil-silpon. Ay, cellphone la ka na yun ay. Inyalaki day. Di ko na itay, kit agaramid ka no iti content na. Content la ka na yun ay, tatang. Di ka man kontrabida dita si Karike. Nako, agkulimagtan. Ang mga numaasar kat makabulan tuman ti unget na kadata. Manganin ba kay? Umuna kayon kinitatang. Na, apay, di ka pa'y nalpas di tayo. Saan pa Ay, unayin ba kay? Mano nga oras mo dita? Kasta talaga Nung nga minawanin ti may content mo, husto, hindi mo ipilit. Ay na, di ka man disturbo. Adda nga rod na panunot ko nga i-content. Anya laki din aya day ta content makauma. Anya lakit din, Ricky. No awan to susweldo iti Facebook. Awan na, saan tayo ang makaraman iti lechong? Ni, anya nga dito impose ni Elena. Anya di impose na, biring anak ko. Adamat gayam narga ay adaga iti asidagdananang. Kitaan nyo ti video nga impose na Ay wagag paisaw. Sapay nakapigpig sa titudaw.
Dayta ba jay kalsada iti asidagda? Isungag pa isunanang. Ay kasaritam nila kay Mau. Tay baga nakadagiti padada nga opisyal. Tapno amoda nga adanargay ay jay. Ay, wan nga rod nanang. Sapay igit ti kalsada. Nakitam ka diti reels ni Elena, duro lakay. Sanpay, bakit? Anya ti in reels na yan? Ada impose na anarga ay adaga lakay. Ijay, Ija si dagda. nan, kita man. Dayta ni o. Hindi. Kaano pa dayta? Kita ma. Petsamat ita ti nakakarga iti post na. Ipakaamom ko makadag iti masagnan tapno amuda. O sige, bakit? Ibagak to tapno pagtitinulungan dadalusan no sumardang ti todo na. Kuno saan? Mapan ko kita ang damdama. Nasaysayat pa'y lakay. Anya ti imbaga ni Duro, bireng. Mapanakitaan no kasanunanang. Ay nasayat mo't ang arod no kasta. Tapno maaksyonan adagaws. Sapay igid ti kalsada. Wan nga rod nanang. Kaasimot dagiti magmag na iti dayja kalsada. Ay wan Pitak-pitak no kwa. Ay wan gayam. Ada in-deliver ni Susana puto dita. Order mo ka no, mate. Ay wan. Ada pa'y sopas nanang. Makan kay tulatan no kayat yung. Umayak man, Tata Blas. Anya ti masapol mo, Kagawad Doro. Nakitak timpos ni Elena iti reels na. At dati nargaya dagay ti asidagyaw. Ngam awan mo makitak. Awan ba nargaya dito, Kagawad? Anya nga rod in reels na. Sapay pityamat idikalman ti inkarga na iti pos na. Ay, Jack ambo, Kagawad. Jack nakita dahil tapos. At ka din ni Elena. Mabali na makasaritak. Rimwar itay simbardag ti todo. Ape ka de. Kaya't ko lang maamuan no nangalaan na iti dayja video. Amangan ko na kung no video dayja di napalpalabas sa tawag. Dahil ti Jack ambo, Kagawad. May salaang ti sigurado. Awan nargay adaga dito bandami. Dahil tuyin ti bagbagak. Agsubliak tulangan no dan Elena. Tata kami tagsarita, Tata. Ay, word Nasasayaat pa eh. Tapno ammo na ti ibagbaga na kada kayo. Anya ti may imbaga ni Kagawad, tatang. Di may papankan iti daga anargaay dito ibanda tayo. Nay, awan mo ti amo ka nargaay dito. Adda kanumat in reels ni bakit mo. Anya? Isumat imbaga ni Kagawad Doro ita. Ay, naglokon. Amangan mo no video dahi tayo di pa'y. Itsan lang ang adlaw ni Kagawad. Letamot lang ang taatap mi. Ang mga no recycle video lang datay. Ang tiko na ni Kagawad. Kat pitya ka nung amin idikalman ti inkarga ni Elena iti dadya pos na. Anya laki din ni bakit. Agpus pa'y lang ngamin iti kakasta. Naimbag kumano yung karga na ti husto a pizza. Tapno sana nailawan ni Kagawad ngayon may dito eh. Uwan nga ron anak ko. Sapay ada binagkan ni Kagawad apala itay. Agdalus da kuma. Ngam outdated magayam da dya video. Agar aramid da itang Elena. Napudot man ang ti ulom anagawid lakay. Awan mo't gayam tinargay. Tas sidag da Elena bakit? Anya kay nga ro post na. Ang mga no video da dya idipay. Awan siguro ti may content na. Iso akasta. Ay una yan dagita content creator. Mangilawlaw ang damat. Awan nga ron. Sapay pityamat itaatawan ti inkarga na iti pos na. Ay una yan. For content purposes lang gayam dayjay. Kaya't na siguro tag-viral Ay ag-viral iti kastangar aramidan na. Para lang iti kwarta gulbud da. Unay matan dagita content creator no maminsan. Kas dalamang lukloko iti kastangar aramidan da. Dahil tangarod bakit? Naimbag kumaan yung karga na ti husto apit siya. No kaano ang napasamak dahil dyan. Tapno ammo tayo mag. Apay, anya ti impupos mo iti Facebook mo, sika? Anya lakit din, ay ariti. Apay kasta ti panagsasaom kanyak. Kat awan mo't amok abasol ko.
Imay ni kagawad duro dito'y balay itay. Apay ka no? Kaya't na makita tinarga ay daga dito'y banda tayaw. Tadda kanumot ti inreels mo, ngamawan tinakita na. Na, asino nga min tinangibagakan ko na nga umay ditoy? Kas na ko nakitayay, nakita dati inreels mo. Sapay pizza kano, idi kalman tinay karga. Anya lakit din na ya. Di damat urayan nga daag text kadakwada. Kaano idi pa'y daya na pasamak. Anya laki din bakit? Idi pa'y magayam, nga mapay nga impos mo pa'y laangay. Tidakas na, pizza pa'y idi kalman ting kargam. For content laang nga roday chay. Para lang ti kwarta, kasta teramidam. Trying hard kalaunay mo. No idi pa yan napasamak, ikargam ti usto aday. Kan numabalain, di ka mangipopos iti kakasjay. Nang runa no kasto at chimpaw. Tapno sana may lawlawan na iti masiknan. Adat ni kagawad duro iti salas. Ne, anya ter aramidin ni kagawad duro dito balay tatang. Kahit nakaama ka sa Rita, Anya? May papaniti anya tatang. may papan itimpos mo Ariels. Ha? Day tagamin, may sakamat arupat kwarta. Para lang ti pasweldo ni Facebook. Tiltila ipupos mo. Ilawaan mo matpiman na giti masiknan. Agraman na giti kalugaran tayo makakitkita. Aring na fake news ta impos mo. Takamalimat ting karga mapitsa. Hay! Ag fact check da nga min ano kaano ana pasama. Es, di mo man ikalintigan ti bidot mo. Tati inkargam iti pos mo kat pitsa ita. Ti amuda akit napasama kita. Rumor ka tag sarita kayo kin kagawad. Sikat ti makaammo kag palawag kay kuwana. Kagawad. San ang saya ti kasi nga naramid mo ah? Pasensya kayon kagawad. Nagbidutak. Nangalami ti dayja video ah. Naggapo mo lang iti Facebook kagawad. Nakitak nga impos dagiti daddo mga content creators. Iso nga impos kumutin na. Ay naapo, san ang saya ti kasta? Amuyo ang matutudo kasta pa lang taramidan nyo. Agbalin kayo mutin abulsag para lang iti kwarta. Mabalin mat nga ag fact check kayo kagawad. Kat nupit chamot nga min itatawan ting kargam iti pos mo. Ti panunutin mi a viewers agad itala nga napasamak na jay. Pasensya kayon kagawad. Inton sumaro no, siguraduhan nyo akumpleto kanong sto ti pupos yaw. Di kay mangipos iti kamaling impormasyon tanay. Mailaw antipadayo tao. Huwag kagawad. Saanin ang maulit? Rumbang lang. San adakas no kahit yung tagrel so nag-content. Ngam kompletuan nyo ti pupos yaw. Kan siguraduhan nyo ahustaw. Tapno awan ti mailawlawan na padayo tao. Saan lang ati kwarta aswilduan nyo iti Facebook ti panunutin nyo. Huwag kagawad. No daddo mga min, kumpormimat ti maipupos. Uray bidot, sige lata, tapno lang ag-viral, kan umado ti engagement. Iso nga min ti uso ita kagawad, ngam amok itan, saanin ang maulit tinapasama. Adda ti kwarta iti reel sa kunada. Ngam saan aya nalag-an ti ritna no ti kwarta asusulduan nyo iti Facebook. Kat saan anaggapo iti kalukwan. Kan panangibabay ni ti pada tayo a tao. Kagawad. Sakbay nga agpos ka. Siguraduam ang gusto ti impormasyon nga ipupos mo. Tapno saan ama ilawan. Wano mabiktima iti fake news ti pada matao. Di ka agbalin abulsek para lang iti kwarta. Anya laki din. Agya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo't, kasangsang petsulaan, ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulak. Kitawan mo't ko nang ngagluto ka. Masadot ka mo't nga roda makipurdiya. Busy ak nga rod tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't apo ko taita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya tatang. Aginanaak mo ta. Kita kumamot ti maarami dito'y balay ah.
Sana day taagil ilag ka nagsilpon lang ti paglayham. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akon. Itay kumapay mabisbisi na kaon. Amom mo ti trabaho di garden. No mabisin kayo, ipapudot yung laang ti kape dita, tagkape kayo pa eh. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino dyan napan iti ayandaman ng sabel itay tatang? Vlogger ka na. No kasta? Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada? Wayne, naasyan ka rin vlogger katakwada. Nakita nga adda kwarta nga inyawat na kiniman ng sabel. Wayne, kwarta, bagas, gan groceries, tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita ah. Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta. Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger. Tapno adda kumamit mangted iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapol kagiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadeta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kung napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat addamet anak ko. 10 years old ang dapo ka. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mau. Di pilay to pa karuba. Amo na tag-diskarte. Sikapang awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husarak. Anya mananday ta. Anya manan ti plano mga aramidan. Basta, aramidan nyo lang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, una yan. O, kitain nyo tayo mayat nga anggel at tatang. Kasunod ay ta. Nakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta. Maminsan lang. Wun, agbilang kayo kan siguraduan nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabakan? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya. Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga, kaya't mo ti tumulong, bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jauping. Saan na supsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwada no bilang lang, bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangted iti basit akash. Sige. Sigandag desisyon no may papaniti dahi tabanag. Saan mo't kita adakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny. Mabit man laang tatare mo? Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Diyak amo ti bay papaniti dahi tabanag Alaan nyo lat tata, itadyukan ko na tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritahan mi tata. Sige, musta. Ibagak to iti anak ko. Anya day ta nakasako nga inyawid yo, tatang.
Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Day talaang tinted na? Ha? Anyat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday talaang tinted na, tatang? Wan! Bado kang sapatos, tilinaon to sa ako. Ay, anya lakit din. Na, apay kasta ti reaksyon mo. Di maragsakat na dahin tadakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rod nay. Idi suyo pa'y lang dagita asako dita. Naibaga na mutla ang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyaw. Daytoy lang ti maitid ko akash para iti anak mo, Jenny. Dakkelan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Jak pa'y masigurado manang. Public school laangan, Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga intid ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Wan manang, umanay matkan ko na. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ay, uwan tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apokaw ka na iduldulin laang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungaminin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigata na karod, nang runa iti pinansyal, tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka Ipadas mo ti makilaba kadag iti kalugaran tayaw. Isupay dayay. Na, taisuro nakpay lang, no anya ti aramido. Anya ti kunam. Ay, ikwa tata. Aywan, agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Kaiwara mo dagiti bado ken sapatos nga inted da kayaw, Jenny anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Ited mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta cellphone mo Ay, kuha tatang. Nangalaan mo't iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo, kwarta ka. Ay, agpudno ka man anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam atulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiinted da para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong anaawat mo. Ay, saan na saya at kasta anak ko? Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta ngay naramid mo. Si kagayam dahil ta, Jenny. Nagpariban kang saman. Ay, wen manong Orlan. Inlibre lang ang tigayom kong adda salon na. Aya. Wen manong, libre lang ang daytoy. Ay, punpayan ta silpon mo. Ay, kuha manong. Binulod ko lang ang daytoy. Anya lakit din. Naimbag man. Tanda ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayom kong adda negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayom ko. Kastagaya. Wen manong. O sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan.
sabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa bakit. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagparibant man. Inabak na ka. Ay ha? Wen, ti ko na nakit inlibre ka no ti gayem na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Huwag bakit? Nakariban kan iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko bakit? Na yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Away ka di bakit? Kitaam ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya day tapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulo day siyang iPhone? Wen, ginatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinangpariband na. Na yun day tatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak dayto yan. Inton sumaruno, saan akong amangtad iti kwarta. Narigat ti tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway matan. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenny? Inginroll na nga ta. Diyak mo tata. Sa bali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinangpariband kan inggatang na iti iPhone ti tulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagaya masabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata, iso asyak, agkontrolak matan manipod ita. Wen nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manayin. Ay no amok la ko ma, inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayon inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam, ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na matan ti agsayang iti kwarta. Nalakalaan king kuha na ti mangigastaws. Ta saan na mo't anak rigatan? Ay awan ti mayat at tumulong kenkwana tata, no kasta na laang. Ay wala. Uri asinaw no kastalaan. Madismayamot Kanya laki din. Makapasurong dagita taktang. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da dita tersena. Ay, wen, sigat ti pagsarsaritaan da idi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasdengar aramiden da tatang. Nasayaak nga rod ti kasdyan. Day tatiga na ba ba? Apay nga na pinagriban kan inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted da para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko laang may sukataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanya. Oran dapat ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, anak ko. Ay, di yuman pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labiit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae. Sa dino ti papanam, Jenny. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan ba inday ta babae? Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan inggatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo mutlaang Apay nga nga inusar mo ti kwarta para kuma iti panagadal ti anak mo nga Ha? Takanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. While, kaputasi ka, tinagbiddat. Dimawat kay ti tulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daw. Ay basta,
kayat ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastangay naramid na. No si ka tinakabasaol, agpakumbaba ka. Di ka agin tuturay na kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ang ti pagpupungtutam si ka, Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, ah? Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan ang may parbang ti kasting inaramid yo? Panang dadaal dayay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayaman ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo, tapno laeng ada pang pariband mo, kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya launay mat. No siyak ti sika, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan, tawan ti daduma amay babaen, no di sika matlaeng. Una yan ay tikastoy. Awan manan bagas. Ha? Kasano ngamin asan ang maibos adagos ti bagas? No, nagrawat kanto mga ngamin. Anya? Katuan mat. Awan lang aro dan trabaho mo ita. Nagrawat ka pa ilang nga mangan. Salbag ka. Nalabos ka mo nga agsasao, si Kamayta. Italaan mo't nga trabaho. Isumat. No, awan trabaho. Kontrolom ti kanam. No, adan to trabaho. Di man no, minuto ti panangan mo. Anya lakit din. Jak amuking ka. Sa dinong nga ro ti pagutangan tayo iti may saang. Ay, naimbag kumamot na sira ti mapan umutang ng sanmat. Salbag kide. O mare, nagdakal mo tinda iko bag nga imot mo. Apay dayta. Imaya kumare, umutang ako maitila ako mabagas. Ha? Ala, pangasim mo na. Awan nga min isaang minton bigat. Maudi asaang tinagyan ti pagbagasan mi. Ay, si kakit di mat. Rumabiin nga isang bot mo pa ilang ti umutang. Anya laki din mare. Alamot din ako mare. Maasi ka kumamot ka na kami ah. Nagbait ang maibos ti bagas mi. Na nagrawot to mga min ang mga nilakay ko. Anya? Tay rason mo pa ilang nilakay mo. Di ka pala ibaga asikat tinagrawat. Makita man tabagim? Si kakit dimat kumare. Alamot din ah. Pautangan na ko 5 kilo laeng. Tay golden Buddha ah. Na? Tadya nangina pa abagas ti kayat mo. Katuan adi. Tada sirbina nga umutang nga. Wah! Alangan kit dimat nga umutang nga lang nga rodan kat NFA pa laeng. Anya laki din kumare. Naimbag man, tanakautang ka kinibakla ba kay? Agyaman ka ta pinautangan na. Tano saan, awan isa ang inton bigat. Nagrawat kan mga min amangan. Anya? Ugal yaman amay sala nga baso ngayon na puti ka ng tunggal mangan ka. Kita man ay tabuksit mo. Ah, bakit? Kaslakan abutete. Nagadukot nga ibagbaga. Di ka latang agulimak. Ay tarupam nagrawat kan tumod. Ala, di ka matanagan. Tamang rugi ak man nga agtrabaho inton bigat. Inawis nak ni paring Roldan nga agtrabaho ije balay da Uncle Pete. Ay kat, nasayaat no kasta. Tapno adamotan sirbim amang mangan iti sa nga gapsoon. Asan amalaglag to ti kabalyo. Na, Agasaman nga min tilabay mo. Urala saan malagto ti kalding kung kabalyo. Anya lakit din. anya? Agpalingki ka kadiinton bigat, kumare. Ha? No agpalingki ka, aggidan ta kumaamapan, tapnuman adda kadwak. Saan pa nga ita kumare? Inton sumarunon tulaangan. Ha? Awan pa nga min kwarta mi ita. Karugrugi pa lang nilakay ko iti trabaho na. Kasta ka di maray.
Napanak to pa imutang itila ko ni bakla bagas iri kalman. Na imbaglakit din at pinautangan na. Nasaya at nukas na. Un nga rod kumare, nasingpat matkit din ni bakla. Saan anarigat a pagutangan? Ayun kumare, pudno day tanga imbagam, tauray siya kat umut-utang akmat kenkwana. Ala nga rod kumare, ano sampay lang ti mapanagpalengke asi kalaang. Si kamat gayam ti umay sumabat may ta. Papadam ngay ka rumabiain. Mapanak man umutang itituyo di taan ni bakla nana. Anya, tuyo ti mapan mo utangan. Uwan nana, ay, awan ngamin si daan mi. Iswa, mapanak pa ilang umutang ah. Anya laki din may ta. Di ka laka insapsapaan na pan itay pa'y nalawag. Inuray mo pa yasimip gayt. Inanamot, kat inuray ko adi nga awanan ti gumatgatang wa. Anya, Nakababain mo't ngamin, no ado ti gumatgatang sakit, irandanak mo ti mapan umutang. Di ka nakababain. ay awan ti nakababain iti dayta. Bayadam may. Ken may saan mo matatakawan? Ha? Saan ang nakababain ti umutang? Ti nakababain, ket ti panagtakaw. Akas iti aramidan dagiti opisyalis ita nabutusan. Anya laki dain. What? Uutang ka na naman, kumare. Wan kumare, pangasim kumamot na tuyo laang mo ti utangak. Awan ngamin si daan mi, kat ni, saan kami pa'y anangan? Ay, unay kan, kumare. Saan mo pa yan nabayadan ti inutang mo dito ang bagas? Ngamita, umututang ka manan. Alamot dun di ka di mandanagan tagbayad akmat. Basta dalang mayawat nila kay ko kanya kasweldo na. Alaman langan. Mano tuyo? Uray dualatan asupot. Oh, adtoy tuyo. Dua supot. Kan nayunan mo ay ti lima nga itlog. Ita, kunak man no tuyo lang. Si kakit di mo't kumare. Kan 1/2 a kilo ang mantika. Day talaang, ilistampay laang. Alam mo tistur ko. Nyamot din. Kunak no tuyo lang. Nyam. Na may saanak manin na, itikas lang aramid mo. Anya lakit din kumare. Di ka di mandanagan tagbayad ak tumag kunak tumag. Sa dino man nga tinapan mo imutangan mayta. Sa dino pa'y kuma. Idiyan ni bakla Isulang mo tiyag papautang kanyak. Ha? No, di nga mintersena ni bakit redenta. Awan, saan nakapautangan day jay? Kasano nga min napautangan na ka? Kat adan sapay mo ti utang mo asaan mo anabayadan kinkwana. Ay, ada nga rod lakay. Kat baso mo At dainted ko iti pagbayad mo. Ngamnapan mo lang intong 8 ijayan dagiti ko kumarim. Salbag ka. Anya? Anya nga ita. San ka lang nga rod ang makasidag kadakwadan o masapol mo? Unang tumot nga min deta kinamanugal mo. Anya laki di. O, anya ngay kumare, agpalingki akmanen inton bigat. Amangan no kayat mo ti makigiddan kanya. Ha? Siguro addamutan kwartam. Ay, awan pa'y nga rod kumari. Sabado mo't kit dita. Barang man adamot mayawat nila kay ko kanyak inton malamari. Aywan nga agpaiso. No adama itad na kanyak, makigiddanak ngagpalengke kang kainton bigat. O sige kumare, umawag ka lang. Wano agchat ka iti messenger no kasano. Tsaka kitimat kumari. Amumot nga awan cellphone ko. Inlakok nga rod kaputawan igatang may tikanan me. Aywan gayam anya. Ala, no makigiddan ka, umay kalatan ang masapa ijay balay. Oh, agto iti
3,000 bakit? Ay na, kamaudyanan na. Makitak mo't laang ti palengke inton bigat. Anya? Manumutin alawas sa anak-anak kapan, gaputawan kwarta. Inya lakit din ay ti kastoy akin nakurapay. Nagadu ka ta sa asawa man agpalingki ka inton bigat. Ngamsakbay mapan ka. In ka pa'y bayadan ni umo na ti utang mo di tersena ni bakla. Ay lakay, dumagasak inton bigat. Inak bayadan ko naktumat. Nakababain mo tengking kuha na tan Manumot tinalawas ang nakalista ti utang mo jay. Lakay, inya lakit din. Talagaan nagadumot ti pinalingkim kumare. Aywan kumari, impalengkik ti 2,000. At dapay mo't nabati asang 1,000 itintir nila kay ko, idirabi Nasaya at ano kasta, tapno at damot allowance mo. Di mo kunaan, amapan ka man ang agtong Ay, amo kunday tanga ugalim si Kamayta. Pagbayad ko kinibakla iti utang ko. Nagbayad nga minon ti utang ko kankwana. Nakababain mo't Nasaya at no kasta mare, tapno inton maawanan ka kat makautang kantumanen kankwana. Un nga rod mari, ala, bagkatan tandag iti pinalengke ta. Agawit na matun. Sigurado nga agur-urayan nila kay ko iti impagatang na ako kod ti baboy. Rabin, ngumapeng itakalaang. Lakay. Nagapumaya. Rabin, ngumawan pa'y naluto ka rin nagitubing. Anya kalakit din ayam ita. Kwa. Agpuno ka man. Napan ka man ang nakitong itan niya. Kwa, lakay. Salbag gid ti kasta ugalim. Kasta ti lang nga managawit ta naabak ka. Awan manin nabati itinted ko akwartakin ka. Anya lakit din maita. Mabambanugak ang naggapo di site. Sumangputak, awan pa'y naluto amakan. Tagayam, napankalaang nakisugal. Ala, gusto mo tinalakay. Inakon agluto. Inyo ko nagluto. Alain kan, paspasam tanay. Nabisina ko kasta mo tubing. Di kan tumak ngamin makatal na dito'y balay no kasta nga dalabasit at kwarta gemog. Salbag ka. Bigbigat pa'y langam kasta tilangam. Ay, makapasan na ay kumari. Siguro naabak ka manan iti kalmanan niya. Wan nga rod kumari. Kunaklaki din wag swerte ak ng awamad. Anya? Naabak ti sa nga ribok iti kalman. Parikot ko nga rod itano sa dino ti pangalaki iti gatang ko iti abastumi. Naibos ngamin manan ti bagas mi kumari. Anya? Ay kat mapan ka umutang ijay ayan ni bakla Mabainak nga rod kumari. Tadyak pa'y nabayadan ti utang ko kankwana. Kunak man no binayadam idi na minsan, anak ko na mga addainted nila kay mo apagbayad mo. Saan mari? Kinapudno na. Naisugal ko ti kwarta nga inted na. Ay, parikot ko talaga. Ay, jak amukan ka, Mayta. Nasaya at may ka nagparang dito tersinak si Kamayta. Mari. Pangasim kumamutin na tagbayad ka nito utang mo. Manumutin na lawas ti listam dito, nagatidog. Ha? Ang mga no da plano mong agbayad, ha? Kwa. Pasensya ka kumapala ang mari. Ngamaon pala ang pagbayad ko itakin ka. Pasensya! Kasla ka kakasit at dakayat mo, umutang ka manan. Agsaw ka? Anya? Anya nga, nagtamnay. Sige, agsaw ka pa Imayak, ta sa anak nga agbayad ko mari. Umayak ko mamanan umutang. Kunagtupay, lapsutan ka na basi nga nalumag. Hoy, mangmangag mo ka dito ibagbagam, ha? Anya lagi din. Saan ka pa yan nakabaybaya dito utang mo? Ngamita, umutang ka manen. Hayawan, saan ka pa utangan? Pasensya ka na?
Agbayad ka pa'y nga muna iti utang mo. Mare, Mare nga! Manulang ti ganansya iti panaglako. Nga malugi mo ti tao king ka, gapo iti pamayam nga umutang. Umabot mo tin iti manualawas. Winubulan ti kaskastam agbayad. Ayawan ti utang. Nagbasit ka, nagrawit ka nga umutang. May ruporpahan ka na. ay awan day di bakla. Iti kaano man, saan nga umasinso iti panagbiag na ay bagbagakon. Nay, apayakas tamat ti ibagbaga, may papankan ni bakla. Awan day jay. Bakla nagalas ti ugali na, nagngisit pa'y. Kunam na sino abaknang, saan mat abaknang. Anya, Gapu lang nga tata, destur na. Kas day mo nagsasao ti nagngisit abakla. Ay, oo na yan. apayakas ti ibagbagam. Ada ka di saan yawa nagkinawatan. Napanak hindi tiresena na itay nana. Umut-utang ak ng nagadumot ang tibagbaga na agkakadakas. Kung namatla no saan abayadan. Oo na yan. Amagan mait, no saan ka pa'y ngamin nagbayad iti utang mau. Iso asaan nakaakayat na pautangan. Ay, oray pay. Saan anak kabayad ti utang ko nana? Saan kumakas di ti panagsasaw na mata? Kunamlan asino abak nang kunakmanan. Naadaan lang iti basit ang negosyo. Limas tugmatan ti nagngisit abakla. Ay, nagngatumatan ti tayab na. Anya lakit din. Itaman pa'y anak ko nam alimmastugan ni bakla, kumare. Oho, gapulaan tanadaan iti basit ang negosyo. Kunang matlano asino abaknangan ti nagngisit abakla. Anya? Gati sumat, nagngisit. Saan pa yun ang mapakitongtongan ti awanan bain? Kunang matlano saan abayadan? Ay nasik talaga, kumare. Saan na kasta? Amumatan ti ugali ni bakla. No agbayad ka iti utang mo, agpautang mo laang. Ngam no nagbayag ka nga agbayad, sakit nagadupay laang nga ibagbagam, agungot at talagamot Kan uray asinumot kat makaungot iti kasta nga aramid mo. Anya? Ita, naminsan laang asaan nakaapi na utangan, nagadun nga ibagbagam. Ngam idag kasapulan ka, saan mo't akasta ti panagsasaom kan kwa na. Anya laki, din kumare. Ne, apay nga dita, wasay nga imot mo kumare. Anya, dagiti mangmangag ko, anapan mo imbagbaga, kadagiti karopa, nagalas ti ugalik. Naimutak? Sana nga agpautang, kan limastuga kon, manipod na adanak iti store. Mare, Sumongbat ka iti baribar. Tawas sa day tangiwat mo, salbag ka. kunkunak lang dahi mare, si kakit timot. Saan ka mo tin amaangaw? Ni, kayat mo asawan, angaw mo laang dayay. Nungay wasa subsob mo, sak ibaga nga angaw kumat. Anya? No may kaumutang, ha? Nakasingsing pat, kang kasla ka kakaasi. Ngam no masingir ka, agakanat asaan na nasayata sa rita, nagiti rumrumor itingiwat mo. Iko pasensya ka kuman kumare. Pasensya. Saan na maulit pa'y? Di ka madanagan, tagbayad ak to iti utang ko. Agkakwarta ak lang, promise. Kano nga'y? Malamat na, idi sumo na taimot maawasay. Nakabutbutong kamatan kumare. Thế anh cứ tưởng mình sẽ diện kiểu gì thích đi đâu mình sẽ đi chơi game hoặc là làm gì chứ đi tập gym đều không Cũng đều. đều á ngày làm gì á Không, chưa hẳn, kiểu 4-5 ngàn tuần. ui thấy cũng ổn rồi thấy làm trong đây làm job nhiều nữa thì về MC nha chứ nhưng có định hướng là mốt là sẽ làm kiểu freelance không Chứ vẫn là freelance. Trong công tác viên cho agency đó. ừ. Đang làm công tác viên cho agency đó, làm chắc bên ngoài freelance.
Đường dài là em vẫn muốn tự do hơn, thoải mái hơn. Nó thấy cũng tùy nha. Thấy nhiều đứa trẻ thì con trai thì đa phần con trai mình thôi, em thấy là nó thích cái kiểu mà không tự lựa làm chủ hơn. Con gái em thấy nó ổn định. Thật sự có nhiều đứa nó làm chỗ 5 người thì đó, thấy hay. Thì em Nó là sự thường kiên phụ huynh hướng tới điều đó mà, ổn định mà. Nhà có anh chị em nữa, có một em có một thì cũng hấp một cấp lượng không, ba mẹ hỏi cưới rồi. hồi xưa thì cũng áp lực nhưng mà bây giờ tẹt ra Được, đừng có đừng có phát bụng bầu vậy thôi em. chị cha. Anh nghĩ Nói gì? chung là không có sợ ba mẹ hồi xưa, mình sống tự do. Nói chung là ba mẹ có nói gì thì nói, không quan tâm. Thằng này là không quan tâm từ lâu rồi. Từ trẻ Không là- cha. Ồ, ở nhà chửi cái máy chửi riết nghe chịu thôi chứ sao giờ. Cái tuổi thì nói có bị hóa cưới về thì Chưa. đúng, giờ mình 23 đúng không? 32. 24 14. Chưa qua sinh nhật. chưa tới sinh nhật. Nói chung là đang 23. Sướng ở cái tuổi này thì vẫn đỡ. Giờ còn già bắt đầu cũng bị cho cút hết rồi. Ủa nhà mày có hỏi cưới chưa? Chưa có tiền sao? Đó thấy không? 27 tuổi chưa hỏi cưới. Bình thường. Đó là tại không có tiền nè. Cưới kêu cưới nhưng mà em phải hiểu á, cái mình có là phải có tiền rồi mới cưới được. Chứ theo quan điểm của em là như là độ tuổi nào gọi là cưới được, tầm tài chính bao nhiêu so với cái tình thị trường hiện nay. Meta AI đang thay đổi, thậm chí cái nghề của mày em nó đưa vô cái review mà bây giờ con Cloudy nó còn kết hợp được mà, biết con đó đúng không? Ừ. Đó, cái nghề bây giờ nó còn phân tích được đúng không? Thấy gì sao? Thì mà cái kiểu là sao? Đây là buổi test tóc. Thời buổi hiện nay đúng không? Là em thấy nó khác với thời buổi của cha mẹ mình. Thì hiện tại giới trẻ đang có một cái xu hướng đó là nằm thẳng đó. Nằm thẳng á. Đúng rồi. Là Nó sao? không biết không? Cái xu hướng nằm thẳng đó là bắt nguồn từ Trung Quốc đó, nhưng mà nó sang Việt Nam thì nó sẽ nó đỡ biến dị hơn. Của Trung Quốc là không làm luôn, làm tới đâu thì ăn tới đó thôi. Gọi là Còn mình là mình chỉ cần mua những cái vật dụng đủ ăn đủ mặc thôi, còn bao nhiêu mình sẽ tích góp lên. Thì cái đó đang là xu hướng của giới trẻ. Thì thời buổi hiện nay bây giờ một cái nhà hoặc là một cái xe gì đó mình nó quá cao. nó cao hơn so với lại ba mẹ hồi xưa. Ba mẹ hồi xưa chill lắm. Tống tính ra phụ huynh những hay áp lực các kiểu rồi, nhưng mà em phải hiểu là hồi xưa nói mệt cái khổ chứ làm xong rồi về cứ nghỉ ngơi sáng rồi bắt đầu một ngày mới rồi. Gọi là thị trường nó ngang nhau hết. Bây giờ một đứa thậm chí là hàng gốc gì nhỏ tuổi IT, IELTS kiểu thằng con của ông gì á, con của ông gì mà nó chung xe nó khác quỷ. Nói chung em thì cũng không có áp lực ba mẹ có làm gì, mình cũng sống cuộc đời mình báo hiếu ba mẹ thôi chứ cũng không có làm gì sai trái không sợ. Cũng thoải mái. Ừ. Còn quan điểm tình yêu của em thì sao? Có đừng có hôn sớm không? Hay sao? Em nghĩ là không nên sớm. Sớm của em là bao nhiêu, là trễ của em là bao nhiêu? Nghĩa là trên 30 là trễ. Nói chung là 30 là tròn. 30 là lụm đúng không? 30. Mày khẽ. 30. Mấy ông anh 29 30 quá trời. Nhiều ông cần kêu mình. Không, nói chung giờ thời buổi giờ cứ dậy sớm nó áp lực tài chính, áp lực con cái này kia. Đúng rồi. Thậm chí là hai đứa còn nhiều khi là bữa ăn bữa đó chưa tính được dư giả nữa đúng không? Xong rồi còn Đứa con giờ nó cũng tính tiền mà. tốn đi nghe em, bạn anh đẻ con này anh biết mà. Ý là thật ra là không có một bạn nào ở đây hết. Khó em, anh hai chiến gái không tiền đâu mà cứ ra. Điểm ok. Nhưng mà nếu ví dụ mà em bây giờ có bạn thích em hay là như nào thì chủ động em, thì thời gian này em sẽ kiểu như là ý em phải hiểu đó, có quan điểm là yêu để yêu và yêu để kết hôn khác nhau. Em thấy là bây giờ em mong muốn như nào, là em đang kiểu đang thoải mái vậy hết á. Em kiểu yêu thì cưới chứ không phải là yêu để Không có chơi bời hết, yêu cưới. Cái này nó chơi bời, hỏi ý kiến của Vậy mày. anh gì hả? Làm gì người vậy? Ok, khá là hoàng. Thế nên là thời ngày nay nó có cái vụ mà friend with benefit hay là sống thử? về fan với benefit với sống thử luôn. Friend Thấy nó with hơi benefit. bị nó hơi bị sao ta? Kỳ á, hay là Nó kỳ kiểu dị dạng. Nó mất đi cái gọi là cái giá trị con người đúng không? kiểu sống Con trai mình không sao, nhưng mà con gái nó ảnh hưởng đúng không? không, ý là trai gái thì em thấy nó cũng
vậy cho thì kiểu như là Không nha, con trai người ta sẽ bớt đánh giá thôi. Anh nói thiệt, con trai nói chỉ thằng quan trọng là em làm ra bao nhiêu tiền thôi. Cái giá trị của mình, con trai đã đo đếm bằng tiền. Còn giá trị con gái là cái sự, đúng không? Đó, đúng không? Anh biết mà. Tại vì á, cái chuyện mà anh không có đánh đồng ai, nhưng mà đa phần những mà bạn nữ mà lên đây học đại học á, xong một thời gian sau là cũng sẽ hứng thử cái kiểu rồi, biết mà, đúng không? Thấy nó khá là nhiều. Tại vì hồi đi làm thêm tụi anh cũng đã thấy rồi, ở năm 2019, 18 anh cũng thấy nhiều người vậy rồi. Đúng không? Mới đi làm mình mới mở mang nhiều, thấy là tính ra thì cái chuyện đó thì đa phần là vợ nam nữ thôi, ba mẹ người ta cũng không quản được. Đúng rồi, mới hỏi là thấy cũng không hỏi hơi kỳ, hỏi tới cá nhân em, nhưng mà hỏi ví dụ nếu mà chị em thì ba mẹ chị có hối kiểu là không thì thường ở xa lên đây thấy nhiều người sống thử khá là nhiều. em thấy nó bị nét. Đúng, thiệt mà anh thấy cũng vậy mà. Năm 18, 19 là làm sugar daddy rồi đó. Gì vậy? Thì Giỡn quá nhìn nó vậy, em không tin á. thành con hỏi gái cô không? Hỏi thôi chứ đúng rồi. Đó, thấy chưa? Sống gì nó bị nét, nó bị có lỗi với bản thân, kiểu như là bản thân mình không lo phát triển mà cứ đi đúng. Không, mà cá nhân anh thấy thì có lỗi với đầu tiên tức là ba mẹ trước. Bản thân một chuyện, ba mẹ một chuyện. Tại thôi em biết cái vụ mà bên này học cũng khá nhiều tự tử. Mẹ một năm là chắc phải thắp lên tự do phải chục lần. Nhiều vãi. Em hồi xưa em có một lần là Ở khu B qua. Khu B là khu gần này đá, khu đá luôn. Ok. Khu trên, B qua. trên lầu của em, nói chung là em ở cái tòa đó đúng không? Ngay cái góc phòng đó mà trên góc phòng em 2 lầu là nó nhảy xuống, lúc đó là 5 giờ sáng. Hết không luôn. Lúc đó là em mới đúng không? Em còn đang ngủ á. Là nói chung là 6 giờ là em chuẩn bị thức là đi xe buýt đi ra học á. Thì được không, cái buổi tối đó buổi sáng nó ra cái thấy sao nó chặn cửa sau, mình không thấy á. Cái nó số cái này kỹ là bên này chặn cửa, mình không biết. Mà bạn em nó hồi tối cái hồi 5 giờ sáng thì không nghe cái gầm cái hôm đó em ngủ say quá đâu biết đâu. Xong cái em đi ra cổng trước luôn. Xong rồi buổi tối đó về mới hay tin là có một tự tử nghe. Được Facebook đó đúng không? Cái kiểu đó. Nhưng mà lúc mình nhìn xuống là còn thấy máu. Ghê lắm. Ghê mà, chạy bẹp xuống Ở mà. đầu gà anh, hồi xưa đồng nghiệp của tụi anh để lầu vậy. Không thứ rồi đó là trong Vinhome á. Vinhome, ý là kể ra anh còn tưởng đang giỡn, ủa kỳ giỡn kỳ không, nó nhảy thôi. Nói chung là chị tình cảm này. Chứ bạn đó thì khá là Đàng hoàng là chỉ làm bao nhiêu tiền là gửi về cho hết gia đình luôn. Chuyện tình cảm thôi. Nói chung cũng một đợt anh làm chung với người đó cũng rất là tốt. Em biết thì anh hay đi vòng vòng cái chuyện đó, ổng cũng nói đàng hoàng. Không chọn một tình cảm. Cái chuyện nhưng mà cái nhân thấy cái chuyện mà kết thúc cuộc sống trong mấy cái đạo và đạo Chúa đạo Phật cũng như là không được luân hồi. Cái đó là tên đạo Phật đó. Chúa em không biết. Chung là chấm dứt cái vòng luân hồi ra đời nó rồi ngắn. Chứ còn sao cái chuyện này không thử đúng không? Ví dụ như vậy cái chuyện cái cảnh mà sống thử đi đúng không? Sống là một chuyện ở lâu lâu nó qua nó làm nháy rồi có nhà nó có hậu thì sao? Nó chỉ mới nhỏ 19 tuổi 20 tuổi. Nếu mà là em bạn đó là bạn ở đây em khuyên cái gì thấy nó sao? Sao em chưa hiểu. Ý là em có đứa bạn nữ nó bị thằng kia lâu lâu qua chơi cái chơi là ý là em hiểu mà đúng không? Nam nữ kêu đương thì ta sẽ qua đêm hoặc là gì đó. Cái này là ví dụ ở chung sống chung thì mấy người xung quanh sẽ còn biết cái mặt thằng đó là thằng cho thôi tụi anh sẽ chạy quảng cáo mặt thằng đó được. Chứ còn ví dụ thằng đó dạng như lâu qua đêm một cái là không chịu rồi. Cái trường hợp tại nếu mấy nó có bầu thì sao? Nếu mà em là bạn thân nó không thân như đại học lên thân là thì nói gì cũng gọi là thân rồi đi rồi thì thấy sao? Mình cũng tôn trọng cái quyết định của người Cái ta. đầu phá sao? Bây giờ Có quyền không? em nghĩ thì cũng là một sinh mạng cho nên sao mà có thể từ bỏ như vậy. Còn nếu như người đó quyết định là bỏ thì Đó là bạn mình phải tôn trọng thôi. Nhưng cái anh chuyện là anh có đứa bạn của bạn anh mà tụi nó cũng đến cái tuổi 28 thiệt đụng mới nói đến tin. Ý là không có đứa bạn nào hết. Nói chung là có kiểu con nhỏ 28 tuổi thằng đó bằng anh là 26. Nếu xong phá tính là nhà nó cũng khá là dư dả kiểu vừa nghe tin cái phá luôn trong vòng chưa đầy 2 tuần nó xử lý luôn nó trễ kinh nó chắc là cái bị khám bác sĩ luôn. Cái xong rồi nha thấy bạn nhau một cà phê lên nó kiểu ý là cũng không gọi là tâm linh thì cũng tùy rồi đúng không, tùy quan trọng với người nhưng mà
từ lúc năm ngoái đến giờ luôn á. Nhà nhỏ nó bán nhà nè, làm ăn cái kiểu rồi đã cấp vô xuống, nên nó làm cái cấp như cái nhỏ chung là đai con mẹ luôn đi xuống mà là bây giờ lương nó là 5-6 triệu. Mà trong khi là có ai em 7 mấy á, trước đi dạy cho mấy dạy theo kiểu dạy theo giờ em biết không, dạy theo giờ đó. Ý là anh cũng nếu chỉ tin bên đâu anh nói chuyện đó đúng không, anh nghĩ nó là nó sẽ khi không có chuyện mà hy hữu á, sau khi phát hai cái tự đi xuống một cái luôn. Còn cái thằng đàn có bầu á, ra tụi nó yêu nhau 2-3-4 năm rồi, 2021 sao đó, xong rồi cái chuyện có bầu bình thường, thằng bạn của bạn là quyết định là cưới, nhưng mà nhỏ nó kêu là để muốn, nhỏ là kiểu nó muốn cưới mình giàu, nhà nó cũng giàu lắm, xe mẹ có đi được ép luôn, nói chung mà cũng khá không thì bây giờ thì đó thì tụi nó lựa với nhau, xong rồi nó có tên kêu là phải lòng, ý là em hiểu không, con trai mình là thường sẽ nhiều thằng, nhưng mà cái tư tưởng mà đa chịu trách nhiệm rồi thì là sẽ khác đúng không, những là do con gái nó cái bụng của nhỏ mà xong rồi cản nó được, mọi nhỏ nó đi nó điểm mà nhận thấy cũng sợ không có gì thì đàng hoàng thôi đúng không, chứ mà đó làm quá tâm linh em nghĩ có coi vô nè không vô Chô cái stem sau lưng đi vô Hoạt hình á. đúng rồi. đúng Không biết có quả stem sau lưng không, có stem mục đích sau lưng Sẽ có stem nữa không? đúng rồi. Thì nói chung em chuyện vô thôi, em biết em cũng đợt cũng bữa giờ là bữa lần tiên thấy mày đi ăn công ty đấy em. Trời, có đi mấy lần mà. Còn bà Có. Có đi mấy lần luôn. đi xa cũng ngồi gần anh nói anh vui thấy nói về mưa quá. Mấy phút bà chung 10 phút chưa? 12:30. Rồi, ok rồi cảm ơn em nhé.